Mopay nga aga, hayo nga tanan, mga kabugtuang ko didakan Kristo. Didahiton legal proceedings, ingani didahiton news items, mabisan nga ni didahiton morgue. May ada nga ni usa nga tawo nga diri nakikilala, diri kilala, o di nga ni makuri makilala, iton gingangaran ha iya, ha Ingles, John Doe, kung lalaki. Kung babae, gintatawag iya nga Jane Doe. Diniha ato na Pilipinas, tinatawag iya nga Juan de la Cruz. Amo kung babae, Juana, siguro Juana de la Cruz. So, ini nga gingangaran ha ira pag gingagamit ini, kung diri nakikilala itong tao, umakuri makilala itong tao. So, amo itong reference sa ira. So, ordinaryo, diri kilala o diri nakikilala na tao. Now, din naton ebanghelyo, maan naton na kaupod ni Jesus, siguro nga central nga characters din naton ebanghelyo, mga tao nga harayo kaupay, an ira kahimtang, didahan sosyedad nga Hudiyo. Ansyahan nga main character amuhi Jairo. May ada niya ngaran. Lalaki hiya. Usa kuno hiya nga opisyal han sinagoga. An ira sinagoga may ada hadto nira ini mga administrative organ nga kinukumpuner hin tutulo nga kalakinan. An pinaka head nira amo tinatawag nga opisyal, officer. So ini Jairo amo hiya an pinaka-ulo ini nga nagmamaneho ang sinagoga. So nira buruhaton amuan iton pag-manage ang sinagoga. Hiraan nagpipili kung hino iton magbabasa ang santos na kasuratan, kung hino nga magturutdo iton magyayakan. In pagpaangbit di dahiton ira pagtitiro kiton sabat. Ngan hira iton in charge iton overall nga panginahanglan iton sinagoga. So ini nga tao importante tidahan sosyedad nga Hudiyo. Nganan iya pag importante kikitaon naton didahan ebanghelyo may ada niya ngaran Jairo. Tinaraon niya kan Jesus tungod kay may ada niya panginahanglan. Dako nga panginahanglan para haniya anak nga ati kamaratay. Karuyag niya nga kumadto Jesus sa nirabalay, tambalon ini nga ianak, base diri mamatay. Haliw nga bahin, ang ebanghelyo, nagsusumatliwatin usa nga karakter. Siguro tatawagon niya atong panahon Jane Doe or Juana de la Cruz. Waray niya ngaran. Iton atawag na iya usa nga babae nga gindidinuguan. Babae nga nagantos hin makuri nga kahimtang. Diri hiya kilala. Waray niya ngaran. Kumbaga waray niya estado didahan sosyedad nga Hudiyo. Labi na kay babae hiya. Ngan tungod hini nga iya sakit liwat, diri lang nga diri hiya kinikilala, gin sasalikway hiya han nga tanan nga mga tao tungod kay aniya sakit naghihimo kun haiya nga ritually unclean. Iya nga haw mahugaw ngan an iya makaptan, aniya makahibalag, aniya mahiranian, mahuhugawan gihapon. Sanglit diri la nga di wala niya ngaran, igin sasalikway pahiyagin, kumbaga gin iibitaran hiya ang iba nga mga tao. So, Juana de la Cruz, Jane Doe, waray ngaran. Pero kikitaon naton ang pagtratar hanaton Ginoo ini nga duha. Nga duha niya gintagan hin pagtagad, nga duha niya gintagan hin kaangayan nga panginano. Nga da kan Jairo, kilala, hataa sidan sosyedad, gintagan niya ni Jesus in kaangayan nga panginano
han iya panginahanglan. Nagimbitar hiya kan Jesus, inupod Jesus ha iya. Hi Jane Doe, diri kilala, hi Juana de la Cruz, diri kilala, pero pinanginano gihapon hiya, hanaton Ginoo. Natambal hiya, nga diri kinikilala ni Jesus. Pero ginbiling hiya ni Jesus. Hino ang kinapot, hanakon bado. Ginsaringan mga tinunan, napakiana kapag inilibutan kahit mga tao, natural, madudutan ka. Pero siring ni Jesus, hino an kinapot, hanakon bado. Ginsusigod niya. Pero singon karuyag niya, makilalan. Nga ini nga babae, iya gintawag nga anak ko. Anak ko. An imo pagtuo, amo an nakatambal ha imo. So ini nga babae, siyahan, natambal hiyahan niya sakit. Pero matatawag naton nga waray na katambal, natalwas siya. Natagamtaman niya ang katalwasan. Tungod kay kinilala hiya, kun hino ang nagtambal ha iya. Kinilala hiya, kun hino ang tinikangan, han iya pagkaupay. Waray lahiya katambal, natalwas siya. Tungod kay kinilala niya ang Diyos, nga nagahatag haya ang importansya, nga nagahatag haya liwat, hini nga katalwasan. So, ikitaon natin din ang Ebanghelyo, sa ko kanina, magkaiba, anira kahintang, di dahan susidad. Hijairo may ada ngaran, importante hiya, kinikilala hiya, ginirespeto hiya, di dahan susidad nga Hudiyo. Usaliwat nga babae, waray niya ngaran. Basta ginrefer lahiya nga gindi dinuguan, maihan na nga masakit. Pero ginbiling hiya ni Jesus, ngan pag-iiha iya, gintawag hiya, han iya tinuod nga dignidad. Anak ko, anak han Diyos, nga amo itong dignidad, itong nga tanan nga mga tao. Dito aton susidad, may ada mga tao nga diri naton gintatag ng importansya. May ada mga tao nga ito naton pagkita, mga nobody hirawaray balor. Amo iton mga tao nga danay ginaabusaran, di dahiton kahimtang, di dahiton pagpalakat, ito na aton komunidad, ito na aton susidad. Diri tinatagan ng importansya. Usa nga gingkikita naton din ng Ebanghelyo, amo ang paghatag ni Jesus han nga tanan, han kaangayan nga pagtagad, han kaangayan nga pagkilala, han ira importansya. Ngan kikitaon naton ini, di dangawan aton mga pagbasa. Ini nga pagtagad iton Dios, iton nga tanan. Bisan iton mga tao ginuhuna-hunaan naton nga diri importante. Kay nasa rin nga saan nga pagbasa, ginhimo kita nga ladawan han Dios. Nga amo nga affirmation nga how, iton ginpapahayag, tikang pa, iton siyahan nga libro, iton santos na kasuratan. Nga nasa rin ang Dios, paghimo kita iton tao, himo atahiya, nga sugad haaton, nga aton ladawan. Sugad iton dignidad, iton tao. Nga di iton iba pa nga parte iton santos na kasuratan, ipanapakita ni Jesus, iton iya pagtagar iton kada tagsa. Nasa rin hiyang nakilala ako iton akon mga karnero. Gintatawag ko hira, iton irangaran, nga nakilala hira nga akon. Sugad, iton importansya, iton kada tagsa nga tao para iton Dios. Nga siguro amo nga ni ini iton pinaka-importante, iton aton pagkilala, aton kinaiya, iton aton kahimtang. Nga iton mga tao nga danay gindiri gintatagan importansya, usa nga paindom haaton, hamatay iton Dios, tinuod ka nga importante. Hamatay iton Dios, kinikilala ka nga iya anak. Amo iton pinaka-importante nga kinaiya iton tao. Nga siguro aton pamati hining Ebanghelyo, usa nga padayon nga pag-aghata aton, nga mahibaro kita iton pagkita, mahibaro kita iton pagkilala, mahibaro kita iton pagrekognisar, iton tinuod, nga balor iton karatag sa nga tao, nga mahibaro liwat kita iton tama nga pagtagad, tama nga panginano, iton tama nga pagtahod, iton karatag sa haaton.